Uh. Batik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, sahabat YouTube. Ini habis lari-lari kita ini, masih di lintasan Gor Sudiang, lintasan lari. Ada anggota saya yang ikut di belakang, istri dan dua anak saya. Sini teman-teman, kita bisa lihat, kita bisa lari sambil menyaksikan pesawat. Oke. Sebentar kita akan istirahat. Kemudian kita akan saksikan pesawat yang melintas di atas lapangan lari. Oke teman-teman, saksikannya. Jangan lupa dukung terus channel saya, Mursalim Kajang, di like, komen, dan share serta subscribe ya, yang baru singgah di channel saya. Oke. Dingin tuh anu. Itu dia. Itu pesawatnya. Itu. Pesawat apa nih? Pesawat apa itu, Sarah? Pesawat apa itu, Sarah? Pesawat apa itu? Lion. Nah, ini pesawatnya. Lion. Oh, bukan. Apa itu? Bukan. Iya. Apakah itu? Sarah, lari-lari atau jalan? Hah? Jalan atau lari? Hah? Lari-lari atau jalan? Hah? Habis jalan-jalan tuh di lintasan tuh. Jalan bukan lari. Kakak Riangnya berapa kali, Kakak Riang? Berapa kali tadi? Berapa putaran? 3 kali. 3 kali putaran, Rehan. Kita tunggu pesawat lagi yang melintas di sini ya. Oke, itu lagi pesawatnya. Itu ada lagi satu. Tuh, suaranya sudah mulai terdengar. Tuh. Besar. Tuh. Bang, sudah kelihatan kan pesawatnya? Besar. Tuh. Batik. Batik. Capek Ki? Capek jalan. Tidak lari. Capek nak? Berkeringat? Berkeringat Ki? I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on
on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago.